Need doka kumwira hata murata wa Elias because my best friend Elias ina depression ni muruwaru ndari sawa na niria ndiraumire haha ngithi kwa murage wa riara higura kigarada kuria Naikuru ndirathire ku ngita Elias na ngikuwa mutumia wakwa to mutumia yake ni akwetwo akihurira na mutumia ucio ni ahurire ndama na akira ndama ni ndera Maathai na to Maathai niwe murata wake piu na nie thiete kwa muiretu ucio tukimugura in fact muiretu ucio ni mugure ni tuthiete kwa kuga ni ithu nake nie thiete ku to gathi ku tuli andu aingi muno nginya na andu amwe itakugweta haha kogo muiretu ucio ri ni Elias ni murata wakwa akenjera hii mundu ena depression iko hivi na hivi suongere na mwira ni gwita Maathai aka na tv ya mbere ti maundu ni maingi no ngimera muthuri uyu ni murwaru umze ni mgonjwa mira ikoroka juma ri ngidamira guku Friday rucini tene ngimera no weke ate twarekia kwa murage we can meet between me and wife Orekeno hotel at Nakuru ni kuo gukoma then we talk twaragie ku akenjera hi agatuguthie riri aga hotel na ku Kabarake and wife Orekeno hotel no anyita so akijira ni sawa ni togo kuona naye ni tokwaria ni togo kai we can do this hey my friend gokinya Naikuru gokoria mwana kio cio akiuga ndathi kuona mheshimiwa Maathai ni akinya enoi Elias ajitaga kuria kwari na hama kuria Churchill mokaga agacoka na guku kwi wake ruba haria mari mekagira radio Naikuru hau nduka-ini ya murage ndingi na muhuri akajira ningi na mwena uyu watukire oguo utuko the whole night ginya gerada matire dama ndenda to meet Elias nawe kuna kitu nataka tuongee mambo inaharibika Elias danyonie Elias arokarakora haria Elementine hari oguo Elementine ukiuma Naikuru Saturday kido 5 tukiaba tucoka Nairobi nigetha nie njoke thiete Churchill ndakwira Elias ngimwira nilikuja Nakuru kukuona tangu asubuhi siku hizo mbili ili tuongee naye because bibi yako ako hivi na hivi na kuna hivi na Elias uko sawa kejera brother siko sawa lakini najua ni wacha tupatane by Monday Gemura rumarire na ni ndingihota because of this na this. Gemura basi warikia sade kanitha ukatuona. Arikia kanitha ndokire ndamuhuria thimu ndajoeire. No ni eri watetia guthi kuona Maathai ndokaga kanitha. Na tondu arero kuona Maathai ni arekuona kwero okaone Maathai we ahurane na mbuthu. Time nyingi ona ukona family yo kafoka nyu no ndogithi kuona na family yako. That is nonsense. Avu ndukana hure undu uria wika thiini wa kigongona. Don't. Atisha justice for Shiko. Hey, kazi na kusema wewe don't worry mama. Nani naomba haya gorie. Zoe kudike ugitore tuthiaga mweri kuona aciari. No mwarikia kuona aciari uguo. Handu akoino kana irathimo ngoma ira mucamanagia nacio andu mutiri mwacamania nacio. Na wagiro wana aciari ukoro wina kirathimo. Mugethie ngari ni gira accident mugethie mugoka mukarwa mugethie bara itura ko kule andu matare mayo maruteirwo ku depression of foods justice for Shiko justice ne okyo ndarega ne kuoneka justice je vale uto reke damwira thina no umwe ugaibu Njoroge James ya usa kugira bukanitha ukuragithia shirika no maba kunyitwo leaders uracia ni andu igana monete mathina muraigana mari ku monete marete mathina piu gaida ugagirwo bu gwaria ma gaida ugagirwo bu ugaibu jai buyugagwo kwino gwati mutumia ucio agete magwo ri ni kuraugirwo bu no nginya ni kwe bu araugire bwena bu gaida ugagirwo bu kogo bu era uma nyumba ya Ngai ethiete kuri ashirika bu era uma nyumba hau ethiete kuri athina ona mugi wa bure aratigirie hanyani na marigo na mama nini siogopi ukuja mukera mwendaga muturana bara kutandwaka mutura uhingania fake that is a fake Shiko Kenya kade ya ona wikara fake life fake friends
uikara ku we fake friend utindikago maragaigua ati Ciko Kenyatta ni araugire ni athie murimo ni aremo gucoka ikarite na hagatumirwo pesa ati ndanathie handu makauga uguo ukaboria thina ndukateithike ukauga ati anga nurenda gwika ati Ciko tondu ni wagiuka ni waria hau ta mwana ndamaka bocokete by the way andu ni marauga ndamacoke JCF to ni ahoragiria maundu mamwe